Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri 4:6. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo 4:6 waravuze ngo kuko jewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanje gisoye, narwanye intambara ziza, narangije urugendo, narize ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba yo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Hari ijambo yavuze haruguru aho ngaho. Nyamara sinje jenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Dusome 9. Gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none. Aja i Tesalonike. Kiresiketi nawe yagiye Galatiya, naho Tito yagiye i Darumatiya. Ruka ni we wenyine ukiri kumwe nanje. Shaka Mariko muzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Amen. Awundi muntu wosoma twumve itandukaniro ryo gusoma uburyo rimeze. Tawundi muntu ni mumuheze twumve kuko umwanya wagiye nanje ko ndabona ko ntavuga umwanya muremure. Akoresha haravuze ngo kuko njeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanje gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye bikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara sinje njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Aho ndi vuba. Dema yaransigiriye kuko yakunze iby'iki gihe cya none. Ja i Tesalonike, aja i Tesalonike. Kiriserenti nawe yagiye kuko hasomye abasore, reka abasaza nabo bagaragaza. Kuko njewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanje gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbiki ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara sinje jenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none, aje i Tesalonike, uwo yabaye umutawanyitse. Kiresiketi nawe yagiye i Galatiya, nawe aroroma. Naho Tito yagiye i Darumatiya, agiye muri Rwabayanga. Ruka niwe wenyine ukiri kumwe nanje. Shaka Mariko kumuzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Haleluya. Naho yagarukiye ariko reka nsukeho gatoya. Ariko tukiko namaze kumwohereza muri Efeso, nuza uzaza n'umwitero nasize itirowa kwa Karupa n'ibitabo. Ariko cyane uzoza n'ibyimpu, nibyo bifite valere. Alexander umucuzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi. Umwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze, namwe mumwirinde atukuke baba. Koma amashyi kubw'ijambo ry'Imana. Imana yonyine muririmbe cyane. Nyamara Imana niyo yonyine itegeka igakomera. Nyamara Imana niyo
subiremo irindi rimwe dusubiremo kuko dufite Imana yonyine sinoroha kubwiriza tudatamzeho hari ikibazo umwanya n'uwanje kira muze hano tubanze dutambe iminiti nka kandi kuriya muzirinde igisirimba cy'iminiti 5 ntikibaho urusineho gato nitumara tuje Como
ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha no mugoroba baye mwiza. Mpimbaje Imana kuba hano muri Kenya. Twakoze urugendo rurerure ariko Imana yaraturize ihabwa icubahiro. Dushimiye kwikaze mukomeje kutwiyegereza. Mwene data, Imana ibaheze umugisha. Imana ibaheze umugisha ko mwadutekereje. Nta demande, nta telefone, ariko data wabahaye umutima w'urukundo. Imana ibaheze umugisha. Mukomeze iki gikorwa ni cyiza. Ni mugeri wacu timukaze mutahageze. Imana ibaheze umugisha. Ndashima Imana kubwa muzehe twarabanya ahantu kwa Mboga. Ndashima Imana kubwa ku mukristo wacu hariya. Mwene data, Imana ibaheze umugisha. Ndashima Imana ku nshuti n'abavandimwe. Imana ibaheze umugisha. Imana ibaheze umugisha. Dusomye amakuru nyiruke muri ayo magambo akanya gato dusigire ibindi bikorwa umwanya. Titwavuga ngo amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kurwana intambara nziza nk'umusirikare mwiza wa Kristo. Jeshi azahagarara nk'umusirikare. Umusirikare agira uko agenda n'uko ahagarara. Umusirikare agira uko azayambara n'uko azagenda. Ni ukuvuga ngo kurwana intambara nziza. Titwavuga ngo amen. Iryo jambo ryagumye kuza. Tubwirana abakristo bateranye uyu mugoroba, ese uhagaze he mu kurwana intambara? Hari abakristo baba barwana intambara nabi, baryamye nabi, kandi jewe nagiye ku rugamba nk'iminsi 2 gusa, 2 cyangwa 3 sinibutse neza, ariko sinagiraga ubwoba mu rugamba. Mu rugamba sinagiraga ubwoba, ariko ubu nyine imyaka uko yagiye igira nagize ubwoba bwinshi cyane. Iyo umuntu ari umunyabwoba muvuze ngo muje kurwana aza guturuka inyuma, ujya mugabo uzomuhungire kure, urugamba ruba rwamunaniye nushaka umubwira aje guteka. Abasirikari iyo baje ku rugamba bararyama, bakaryama neza. Sirikare woryama inyuma yundi siko wa. Ndashima Imana kubwa mwogeye ko yabaye pasiteri na Nyahumure. Imana ihabwa icubahiro. Noneho umusirikare ntiyo turuka inyuma yundi, ni ukuvuga ngo borasana. Umusirikare azaryama gutya, undi akaryama gutya, biteguye ko aduye aturuka imbere, aduye bakamukubita, kandi iyo bamukubise ikiza kinezeza umusirikare nuko aduye aba yatsinzwe. Ariko muzoreba umusirikare watsinzwe azarozinga agatahana morale nke. Ndagira murabizi ba. Hari umugabo umwe bigaze kuja ku rugambiri iwacu ngo aturuka inyuma y'undi mugabo yamamurasa ukuboko. Amurasa ukuboko kandi kurya intwaro iturutse inyuma n'iturutse imbere. Yiwe urandashe hatoya ndikanze gusa namankurasa. Ihangane. Ni ukuvuga ngo abanyabwoba basa barasa abandi baturutse inyuma. Muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru dufite abanyabwoba bari mu kurasa abandi babaturutse inyuma. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo turwane intambara ziza, turinde urugenzi, ibisigaye tubikirwe ikamba ry'ubugingo. Titwavuga ngo amen. Intambara tuganira sizine fo. Intambara tuvuga sizino ducumbitse. Tugiye kuvuga intambara zo mu rugenzi ruja mu ijuru. Kandi urwo rugenzi rwananiye abagabo b'abasirikare bari bakomeye. Rwananiye abapasiteri bakaza bashumba itorero neza. Urwo rugamba rwananiye abayumbe bakoraga ibitangaza barananirwa babuvuyemo, barwanye nabi. Rwananiye abagabo b'ifura baruvamo. Rwananiye abagore bari bazi kuririmba no gusenga baruvuyemo. Rwananiye abakobwa bari bazi kuramya babaga muri za ministeri babivuyemo. Urwo rugamba ruzarubamwe umugabo wamashije wahaza amagara yiwe. Habe na Bibiliya iravuga ngo urwo rugendo ni urugendo ruzarugendamwe abantu ngo bahaza amagara. Ni ukuvuga ngo bazagenda badafite ubwoba. Iyo umukirisitu agiye mu bukirisitu ari umunyabwoba, iteka ryose azagwa ku rugamba. Abanyabwoba tubasinjira mu ijuru. Bibiliya nikizitubwira umunyabwoba iteka ryose ntazaja mu ijuru. Rero tugomba kuba abasirikare beza bahagaze ku rugamba neza, tukarwana intambara neza, tugakubita aduyi neza. Titwavuga ngo amen. Ndababwira amakuru yo gukubita aduyi, kandi aduyi duhanganye ni abagabo 3.
afande wabo ni satani n'umubiri n'isi. Abo bagabo batatu nibo duhanganye, barahagaze n'ubu nyine bari hano, n'ubu nyine bicaye hano. Ni ukuvuga ngo isi tuzoyivamo. Isi mureke mbabwira urugamba turwana rw'isi. Isi tizinyurwa, tizinezerwa, izibwira umuntu ngo ukomeze siko, reka wowe ihindure. Isi niko ibyifuzo by'isi, tumeze neza, akihindura agacapa ingohe, agacapa agatobora izuru, akaruha agatobora amatwi kabiri, agatobora aha, akaruha agatobora ijya n'isi. Isi bakaruha bakiruka kubera kutanyurwa kw'isi, urugamba turimo rwabananiye, bakaruha bagatobora ururimi bikanga, bakaruha bakiruka bakambara ubusa, bakaruha bagashira umucondo bakawushiramo ishanete. Iyo n'isi. Ngurwo urugamba turwana abakristo. Ariko muri ibyo byose abakristo bananiwe urugenzi, babagenda bananirwa, tibazabanyurwa. Akaruha kagenda agakata ikanju akarigeza, akaruha akavuga ati isi kamubwira ngo igiza haruguru, akigiza haruguru. Isi kamubwira ngo subira wizamura, akazamura. Isi kamubwira ngo riracari kure, akazamura. Isi kamubwira ngo riracari kure, akazamura. Yaje kurenza hano. Isi kamubwira ngo rekera gutyo wahetse, akagonga urugamba rukamunanira gawe. Isi ni ikintu gikome. Isi ziru ikabwira umuntu ngo hindura ingendo, cumbagira. Abantu ntibaba kubona neza. Isi ikakubwira ngo ufite ifaranga, genda neza. Umuntu agahengama, umuntu akaruha igitugu kigasumba ikindi kubera isi. Isi ikakubwira ngo reka wiyogoshesheje nabi, reba abandi uko babiyogosheshe. Akagenda akaruha akagira gutya, akabona sitosha agasura akazamura akagira gutya, akabona sitosha akinjiza umusitari, akabona sitosha agatambika, akabona isi. Mami si we. Ngurwo urugamba turwana. Ngiyisi. None ko murumva duhanganye n'umugabo woroshe. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Haleluya. Amen. Duhanganye n'abagabo Satani yahanganye n'Imana, ndaje kubibabwira. Ni ukuvuga ngo mumenye abagabo duhanganye. Ariko Pawulo, ariko nkunda Pawulo mana yeza. Mumve mbabwira itangazo yatangarije Timoteyo mu rugenzi rwe rwo kurangiza kw'isi. Yaramubwiye ngo Timoteyo, jewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ngo igihe cyo kugenda kwaje kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizera, ngo igisigaye mbika ibikamba by'ubugingo, ngo ijye umucamanza azampa kuri wa munsi. Aramubwira ngo ariko sije jenyine, hari abo dutegereje ba Pastor Michel, dutegereje ba Nyarwaka na ba SP, dutegereje ba Freddy na ba Alexi, dutegereje abandi. Ariko avuga ijambo hepfo aje kumusezera, aramubwira ngo ariko hari abagabo batatu batoromye bagenze nabi, atasa nibandi, ati Gicadema yarangunze. Mwumvise kwisigira ba, ariko abantu bakunze ifaranga ubu nyine. Abantu bariko barisha abandi kubera ifaranga. Umuntu ndakibona umwanya wo guterana Dema isi yaramukwezi, yaramubwiye ngo wowe reka tukazuja mu materaniro, amasaha y'ifaranga arashize. Ndabarahiye ukuri kw'Imana iri mu ijuru, ti wokora kuva saa moya ngo ugeze saa 10 ngo uze mu materaniro, ngo uzohomba uzosonze, tibibaho. Ariko Dema akakubwira ngo yaye reka kora ni saha ya 11 ni ya 12 ni ya saa moya urahembwa byinshi, bizabiyoyoka. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Dema yarasize, yakuze ngo ivyiki gihe titwavuga ngo amen. Avuga n'abandi bagabo babiri, turwana urugamba rwiza, turangiza urugendo. Igisigaye data azaduha ikamba ry'ubugingo. Titwavuga ngo amen. Wo kwicara nukuri Imana. Narwanye intambara nziza. Ese mu rugenzo rwawe kurarwana intambara nziza? Ndabwira abasore cyane kuko nibo duhanganye ubunyine. Nkunda abasore, muri ko murarwana neza, murahagaze neza ku rugamba, murwane neza. Rosa yaravuze ngo jipange sawa sawa, tumia akili yako vizuri, shetani anakutama, hesima jipange. Haleluya. Akambabwira intambara zine Dawudi yarwanye, umugabo wari wuzuye imbaraga zima. Intambara zine Dawudi yahagaze ku rugamba arazirwana. Intambara ya mbere
n'intambara yiriya mu ntama n'ihene. Umunsi ngo idubu n'intare byaje kumutera. Dawudi ngo yageze iriya mu rwuri yakoze ibintu bibiri bikomeye kandi abantu benshi badashobora. Kandi hari ibintu biza binezeza abantu benshi bari kunezezwa kuko ba nyirasenge bicaye aha n'ababa inama muri korari n'abahungu n'abakobwa ndiboreka kunezerwa. Hari abantu bazanezerwa kuko ari igititi ari benshi. Hari abantu bazanezerwa kuko ari kumwe n'abinamu akazamukubita ku rutugu ngo bina ngo tera neza. Kuriya hari ibineza neza biba muri famiye by'abinamu na dade na tate abantu binjiranyemo, noneho tate na shangazi n'abinamu bahura ikaba famiye imwe yobanezeza bakiriza umunsi baba baririmba korari. Nuko nukuru kw'Imana. Aho ariko hakaba indi korari nayo itagira binamu na tate na shangazi ni ya Dawudi na Shemeki. Ayi wowe Shemeki we. Shemeki bazaba Kristo marene. Umve mbabwire kwe. Urugamba ruri bukwishwa umuntu ngo ni Shemeki. Shemeki se ni igiki? Reka mbabwire Dawudi niwe muntu warapesa nta binamu nta Shemeki nta mushikiwe nta musarawe. Ngo akora kitari y'imirya 12 ngo akicara yambukije intama ngo akicara kuruza intama ngo zambuze agakora ngo munanga y'imirya 12 ngo akumva la 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 inabakimbana cabonanga inabaselela babilo bayaya ayimene sebala haleluya tabinamu Dawudi wari kumureba kana wowe ariko wumva ijwi ryiwe ntana komantari yateye yari wenyine gusa n'umugabo umwe gusa ari we Yesu w'i Nazareti ngo akamanuka n'abamarayika bakaza bakamwicara iruhande nacuranze ikidari buke taifa la mbinguni wataimba na zezezao ni ya mataifa waleo sina dunia. Dawudi gihume chima wageze ngo yari yambaye pockets. Mwageze ngo Dawudi yari yambaye pocket yari yuzuye umwuka w'Imana. Imana ngo mwijiri kavuga ngo mbonye umugabo wawe urwana urugamba neza. Dawudi we uri igihume wawe urwana ntabashemeka ufite. Reka mbabwire ikintu kimaze abakristo ni igititi. Ngo abasinzira bafunguye ikanisa ngo nikweme ngo murebe babyara bacu tubatera igipindi bakamagenda bije amazu babinamu bakamabaza ba nyirasenge bakazareba n'abakweyewe ngo se kirayi hajya sumukwe bakazamutumaho umugore. Rugamba rwakunaniye urugamba rwakunaniye ariko Dawudi umugabo wari wuzuye umwuka w'Imana ngo akarepeta ari mu kabande wenyine kandi bakuru biwe bari abajenero. Bakuru be bari barise gisirikare bari abajenero ariko iyo baramubwira ngo wewe tushobora kwiga igisirikare n'amashuri asaza uraragira intama zacu bamutiri. Kandi mureke mbabwira ibintu bitatu birangiye umuntu uri mukira azacamo akarutura nta gupinda. Tiwabaye mukiraro hari igihe twagashiraga ku muzi w'iziko mwibuke wa kimukomino muze amaze umuntu akagakata ngo noneho ugasanga hano kiraresha gutya hano carenze muri bukutubutura twambaraga mu bira aho hakaba ubundi tugira amapataro twaragiranaga ugasanga afite ibiraka 8 hano kimwe cy'umweru ikindi cikirepe ikindi ca shokora. Nuguvuga ngo nivyo biranga umwungeri. Dawudi tiyitaye kubibutura bishanyutse ngo atsinda idubu n'intare. Imana ngo iramushima. Urugamba rwa mbere rwa Dawudi titwavuga ngo amen. Urugamba rwa kabiri ngo n'umunsi Samuheza imitsima ngo aje kugemurira abakuru biwe muribuka namwe ba ayo ni amakuru mwibuka. Dawudi ngo afata ingamiya ayurizaho amatandiko ngo ashiraho ibintu ngo agenda kugemurira abakuru biwe. Ngo ageze iriya muri operation asanga ingabo ngo za stand by abantu bamaze iminsi kandi murabizi urugamba ruraza rugora ngo basanga bararushe none bakuru be ngo bamubone atesesha niki kikuza atoyeye papa yambwiye ngo zana imitsima mbabwire n'amakuru y'abagore n'ay'abana nimara mumbwire n'ayanyu nimara nsubire. Ati sawa. Hari nka saa 7 cyangwa saa 6 niko nzankeka ngo barasana ubugari barakaraba ngo batangira kurya
ngo bararangiza ngo bamare kurya mukuru wabo mukuru ati ngahe umugore ameze gute murayaza amakuru y'iwacu ariko amakuru ni meza mpuruya ati navuye mu rugo nyambuka kakuzi k'iwacu ndatambika mpura na runaka twavuganye amagambo make reka ibyo ngibyo mu kanya saa kenda yoja kuba utaja muri byinshi niki atoyeye wewe gira vuba usubire ngo ababwira amakuru atese espara komeye atarakomeye mukuru wega murumuna wa kabara mutanga atese Yvonne ati Yvonne na amahoro atariko kari karwaye gripe amakuru murayaza ati ntami meze gute ati ntami imwe yarabyaye indi rabyara aho papa ati papa meze neza na mama igihe nyine bakiri kuri mama kandi amakuru yaragiye nko kuryo mama gana papa nibo banyuma amakuru ngo yinikije ngo yati ngo baregutse umugabo ngo w'igihume w'igihanga sata ngo yeguke arababwira ngo mwe reka mbabwira ukuri kw'Imana abakirisitu bari mu kwikanga ibyiyo ni ku mazu ibihunyira byitura ku mazu ngo ndahumiwe wahuye na ba Goliyati baje umuntu yo kwiga ikinyugunyugu gute abakirisitu batakiryama ngo yumvishe umuntu uvuza imirindi inyuma y'inzu aho none urabuza abakenya gutambuka murabuza inyabu n'ibihunyira kuja ku mazu ejo bundi nabwiye abantu mbarara ndababwira ngo abarozi bose bambarara bariho tituzaduhisha hariho abantu bazababebera ngo bagume bacishe abarozi bariho n'ubu bicaye hano n'ubu baraha nabo bateranye nabo baje kureba amakuru y'igitaramo mugende mwese mukoraneho abakayone aba 1 2 na 3 na kayone na muze mungerageze nijoro nigute murozi yo kugerageza ufite Yesu Bibiri yisivuga ngo tuzaryama twisiguye ngo kuko dufite ihashobora byose nukuvuga ngo ntarugamba tugomba gutinya kuko twegamiye umugabo ukomeye titwavuga ngo bira dufite umugabo ukomeye muhumure bakecho muhumure dufite umugabo ukomeye titwavuga ngo amen titwavuga ngo amira Goliyati ngo yeguke bakuru be baranyonyomba ngo baja mu ndaki bakazasigara basinyara Dawudi ati kandi kuri uyu mugabo wagize ubwo bazasinyara tazahamagara no Dawudi iwe ntiyahangana n'ikibazo ca sinyara ahangana n'ikibazo c'umugabo wa utuka abandi bagabo ariko ngo aza kumva mu ijambo rivuga ngo niyo mana yanyu ya Isiraheli noneho ngo bimukora ku mutima haravuga ngo se uyu mugabo utarakebwe ni gutahangara imana ya Isiraheli yarambukije Isiraheli inyanja itukura akaduha amana mu butayu akatwambika ibirato bidashira n'imyenda ishira none ni gutayituka ngo ararakara kiburi kitakatifu ngo kirazamuka yuzura mwabagabo mwabayumbe mubwire kiburi kitakatifu kiyagira umuntu uzo gukanga kuko twuzuye umwuka w'Imana haleluya ufite umwuka abagabo bari mu gukangwa n'undi mugabo yo gukanga gute kandi afite amaguru abiri n'amaboko abiri ako ntabwo umuntu usuzugura undi Imana ugasanga umurevera yahahaje abandi barevera afite ikisi nika afite ngo niwe guvuga mu karere aravuga iki akadufite Imana koraho nkukora ushima yarakebwe baramubwira ngo yaye yanditse mu we muryango mu miryango 12 ati ntawe abakwa Rubeni kwa Benyamini kwa Gadi kwa Yuda kwande kwa Shehe baramubwira ngo ni ikigabo c'igihombe kibino gusa caduhahaje ayamezi yose niriro ya rugamba tugize imisatoro ariko Dawudi ndamukunda ngo yongorera umugabo umwe gusa tiyabwiye abantu benshi
aramubwira ngo nukuri kw'Imana jewe runo rugamba ndarurwana kandi ndarutsinda. Umugabo ngo wuzuye ubwoba yongorera undi muza amakuru y'ubwoba ngo amakuru ararandatagira kwa Sawuli, kuko Sawuli nawe ngo yari amaze gucika intege. Arababwira ngo ese uwo mugabo avuye ataye nagahungu kari hano mugende mumuza. Dawudi ngo araza, ariko kira kunda Dawudi ariko nkunda Dawudi ma rimwe na rimwe Imana isisa nkaho itakiri kumwe kobwayo masaba agatero musara umugongo ayi witinya yawe na umutu Imana tizite yanabayo isagiyo bigeze ku mukristo mutera gukomeza urugendo. Duheze Imana ishubahiro. Haleluya. Dawudi ngo baramujanagara kwa Sawuli atuba nkumbwira nani yawe umbwira aho wiga igisirikare n'intambara warwaye. Dawudi aramubwira ngo ndakubwira imwe gusa sinkubwira nyinshi. Nigiye mu kiraro cinka niyomba kandi kindi nishi intare nidubu. Niyo yose taruga atoya jewe nibyo atariko kuko ndakubwira icya gatatu gikome kuko yashizeho Imana ya Isiraheli ndamwica. Ati sawa ngwino hano, amuha protokolo ngo amwambika ibirato, amwambika antibare, amwambika ibisapo bijya byose murabizi. Dawudi arareba ataho igituma utabyambaye ngo uje kumutsinda. Ibyo watsindanywe ni gutari jo wabiha. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu yatsindana ntukacambara. Urugamba aho rwakunaniriye ntukahaheza undi. Dawudi ngo arabyambura atora agahago aramanuka n'umuhumetso ngo yikamukuzi umugabo w'Imana ngo atora amabuye atanu. Yari amama atanu yari yavuze ngo ubwami buzoza buza mukubite ubwami buze, kandi yari yizeye ngo arakuka ngo agere hariya mu gacamu atangiye kweguka ku karambe aho Goliyati yarari. Goliyati ngo baramurangisha aramubwira ngo ese sha mutegere Satani itera bwobigira waje gutera akabwa. Mureka mbabwira ahantu Goliyati yatsindiwe naho ngaho. Buriya abanyabyaha bagira iterabwoba ariko mu magambo yabo niyo azabatsinda. Goliyati yamavuga n'ikijwi kinini ngo ariko sha uzanya gakoni nakabwa uje gutera Dawudi ngo amenya yuko Goliyati yatsinzwe. Aramubwira ngo wewe wanteranya amacumu n'uducumu ariko nshawe naguteye mu izina ry'Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Twavuga ngo amen. Uyu munsi ndakubagira ibisiga byo mu kirere. Yane Satani yakozwe n'isoni kera ku musaraba ngo arangize data aja ku rugamba jipange sawa sawa. Marayika aramubwira ngo zunguza amaze kwereka akazi nkora. Bariyo migisha nona Imana yakugabiye uyibare muzamuri cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Barawusunguza muziki cyakurikiraho amaze marayika ngo ushinzwe amabuye kuri hariyo marayika ushinzwe kwica abanzi bacu ngo aje inyuma yibuye kandi ngo yari kwabarira ahantu hatari isapu kuko yari yambaye ibintu ngo bikomeye cyane. Marayika aramubwira ngo ndarishorera ndakwereka amaze ajyaje kwikata izamukaho gato ya data ngo ararijana neza ngo arikoza mu ruhanga rwa Goliyati ngo marayika yararikurikiye baratsindagira neza ngo arigeza hano ngo kimare gutemba marayika arigarukira aje gutanga raporo mu ijuru. Dawudi hari ikintu yakoze yarabangutse cyane ngo arahubuka acomora inkota ya Goliyati ngo amuca umutwe ngo arangiza arawudendeka. Barakuru be bari bihishe barambura ukuboko baravuga
ngo Imana ya Isiraheli ngo ihabwe icyubahiro ngo kuko inesheje urugamba rwa Goliyati. Nta muntu wokwambara ijipo rimwe yaribonerana mu ikanisa wo kwirukana Goliyati. Urugamba rw'abakomeye n'amahimba y'abapasiteri bino n'abaririmbyi bino, ariko kubwiza ukuri uzotuvamo ryari? nta muntu wo kwambara ijipo rigufi ribonerana ngo namara azonesha urugamba rw'abagoriyati. Gusa Imana yo gutiza ijwi na Satani yakaziririmba, niyo yari kondigiteri w'ijuru, yakazaririmba amajwi yose abaho, ngo yakazaririmba imbere n'inyuma. Umunsi w'icubahiro kirazamuka, Imana iramubwira ngo nja ku isi, ngo amare mu ijuru haravuga ngo isi ibonye ishano, ngo igwishijweho ishano ngo ibonye Satani. Kondigiteri ukomeye. Ko muraseka iki? Niki mamuse? Ukura nezero. Cyakora mworeka kunezerwa ari byo muri. Urugamba runaniye abakirisitu. Goliyati kubwo guhangana n'imbaraga z'abazimu n'abadayimo anesha Goliyati. Mbabwiza ukuri kw'Imana tituzonesha Goliyati twamaye ubusa, tuzanesha Goliyati mu gihe duhagaze mu kwizera kw'Imana. Probra desafización de gorde etometine lad. Abapasiteri tugume dushekerere gatugwize ngo afite ijwi ngo titwamukora ngo araja muri indi kanisa yagiye. Muzehewe urugamba runaniye abasore b'iki, urugamba runaniye abashumba b'iki, urugamba runaniye abaririmbyi b'iki, ariko hariho abandi bagabo barushoboye. Umunsi umwe Eliya tiwibuka ku rugamba rwabaye bica abahanuzi ngo amaraje kwisabira atewe nanje nyica sigaye nje nyine. Imana iramubwira ngo wagipfuwe, hari ibihumbi 7 bitararamya bari nawe uri kurataka ukungu nyahumu. Hari abarevera b'ibihume bahumiye isi bahagaze ku rugamba neza, hari abapasiteri, hari abadivesalandro borde, hari abayumbe buzuye umwuka w'Imana, hari abaririmbyi bagihagaze mu buntu bw'Imana, hari abacuranzi beza baba, hari abacuranzi beza bagihagaze ku rugamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inchuziki toweka amini ndashize noneho n'ukuri kw'Imana. Zebolata antineza viza la topi amike ndatize wa ihangane wa umva mbabwira amakuru y'intambara yindi ya titwavuga ngo amen. Yesu yarwanye urugamba rukomeye ariko ararunesha. Mwibuke ageze mu gashamba ka Getsemani hariya wasoma, yabwiye abigishwa ati mwenka basengaho, baramunanira, aragaruka bwa gatatu arababwira ngo basha mu kanya gato murabona ibibazo. Ngo igihe bazutse basanga kera duyaje yabazungurutse, Yesu arababwira ngo se murashakane, bikubita hasi barabyuka atase murashakane. Yuda ngo baratambutse amazara musoma igihume cyagambaniye umwana w'Imana. Nimbona umwanya nzabwiriza ijambo rivuga hejuru y'abafarisayo umusemburo, nzarivuga abafarisayo cyo gwakoraga. Noneho ngo arangize Yesu ngo arababwira ngo se sha ungambaniye kubwo kuzoma peti, wewe twasangiye kurangambanira kusoma kora ibikuzanye reka amahimba. Nzatekereza ningaho Yuda yamubwiye ati yewe ibiceri byari byabuze wa ihangane nuko nanje naho nazivuye. Ningako zambona ningako yo mubwira Yesu baramufata ngo urwo n'urugamba rwa Yesu ntangi nimbara nicana, ngo bamujana kwa Pilato, bamugarura kwa Herode, bamujana kwa Kayafa, bamugarura kwa Pilato, baramuhererekanya. Abo bami batatu ngo ntibavugaga rumwe. Yesu ngo yaraje kubahuza, Yesu ngo yaje guhuza batavugaga rumwe bakavuga rumwe. Abo bami batatu ngo nta numwe bavugisha gundi, ariko kubera umwami Yesu baramuhererekanya kandi bajina, ariko ngo baza kuzuza baravuga ngo wowe Pilato
wewe niwe ufite itegeko rya nyuma ryo kwica Yesu. Ngo aramubaza, ariko Yesu ni mwiza ye. Ngo baramubaza ngo ese uri umwana w'Imana? Ntiwabivuze kera, ndabisubirira mwiki. Ngo Yesu kwaza asubiza. Pilato yamavuga ngo nimugende muje kumuhamba afite n'agasuzuguro. Ngo bamwikoreze umusara, yikoreye umusara uremereye uramuvuna. Ngurwa tawugeze ba irabacitse. Yikoreye umusara uremereye uramuvuna. Reka mbabwire ngo bagase imbere umusara ngo mugubita hasi gatatu, bafata umugabo baramwikoreza. Yesu ngo bagenda bamusunika, urugamba rwari rwakomeye, ngo agere ku musaraba. Ahavugira amagambo 7 ariko ndavuga amagambo 2 gusa. Yavuze amagambo 7 ariko ndavuga 2. Ngo ageze ku musaraba hari urugamba yarwanye rw'itangazo. Aratangaza, arababwira ngo mwana nguyu nyoko, nawe nyoko uyu mwana. Ayo magambo afite icyo asigura ariko reka nyareke. Ijambo rya kabiri yaravuze ngo byose ndabirangije. Ni wa munsi Yesu atsinda urugamba. Yesu aracikana aramanuka aja ikuzimu. Ngo ageze ikuzimu, reka mbabwire ibintu 3 yakoze ikuzimu. Tituvuga ngo amen. Mureka mbabwire intambara 3 yarwanye ikuzimu n'Imana nyishane. Tituvuga ngo amen. Ngo yaramanutse agera ngo ahantu ba Abrahamu bari ngo arababwira ngo poleni bapeti mundinde gatoya ndaje ndabereka aho ngiye kubajana urugamba ndarunesheje ndaje mu kanya gatoya. Ba Abrahamu ngo basigara bavuga ngo ihute data tugende. Reka ni wowe twobona ngo bakaza bicara bavuga ngo uzageza hehe guhorera amaraso yacu, uzageza he guhorera ibibazo byacu. Ngo bamubonye baramubwira ngo asifiwe sana, ngo urakaza turakubonye ngwino. Ngo aramanuka agera mu rwobo rwarimo ba Kayini, kandi ngo ni hakurya y'umwobo munini cyane. Ngo arawusimba, ngo abwira ba Kayini nabira bihombe bindi nabago arababwira ngo basha mwebwe urwanye mwarangije gucirwa hiteka, muguma hangaha kuzogeza umunsi Satani nzomufata kamuta muri shimo isipo kuwana mwisho. Ngo aramanuka ngo asanga Satani na rupfu na kuzimu ngo bari muri fete biteresa akanyanga. Naho ngaho Yesu ngo acomotse, Satani ngo atifunguzo batani birahure ngo bariko bamwera ngo bamenya yuko hashitse umwami Yesu, bamenya ko hashitse umwami ukomeye. Ngo barangije ngo batayifunguzo arababwira ngo mwebwe igihe cyanyu kirarangiye, mwibwiraga ko mwanyishe none birarangiye, nahawe ubutware n'ubushobozi bwo kunesha rupfu na kuzimu. Ngo atora ifunguzo. Yesu ngo arazamuka. Ntitwavuga ngo amen. Yiyereka abana afunze iminsi 40 ariko hari abagabo 2 yiyeretse. Reka ndangize ngo arangije urugamba. Ngo abagabo 2 bariko bashaye mouse. Ntitwavuga ngo amen nawe. Ngo bagenda baganira iby'umwami Yesu. Ngo bavuga ngo ariko uriya mugabo yari mwiza yatugiriraga neza we. Ngo bageze imbere undaramubwira ngo ariko ngo yagaburiye abantu beshekije n'ibimugana impumi. Yesu nawe ngo akajitokeza nyaho murewe. Yesu azayitokeza mu bibazo itokeza mu izina rya Yesu. Ariko umunsi umwe yaritokeje nabura niwe nabuze iyo nyerekera byansi. Dashawe umunsi umwe byanyangiye data nabuze imbere n'inyuma badahurwa bantaye batagira nimero zanje. Iyo ukenye bene wanyu ntibotunga nimero. Iyo ukenye bene wanyu ntibazatunga nimero zawe. Tana namuzujamo ntibazamenya naho uba. Nigeze kuba mu nkambi ndize yarahansanze ku Kibuye. Bene wacu batazi yomba nta waje kunsura. Narahunze ndinda mpava nta mwene wacu uraza kundeba, kandi nanafite ba data wacu benshi bamwe bari hano hirya abandi. Ariko kurya ntukagire ngo nonega ngo bakwanze kurya gusa nigihe gusa kiba kigukingirije. Igihe kigukingirije ntukagire ngo bamuvukana bakwanze yewe n'Imana iba yabahishe kagukingiriza. Nigeze kwambara ikirato kimwe gihengamye mbwira data wacu ati yewe ikirato gacacitse mpezi 100 ry'igiceri cyo mu Rwanda mvuye gakukibuye ikirato cacitse bene hano none ati none gumpeze gansonesha aranyihorera
mu mugoroba tewe sinatemberega mpeza sonesha ikirato aranyihorera mu gitondo aranyihorera agira iminsi 3 ku munsi wa kane ndiyamurisha naje zamasha ndagenda mu birato byo yari afite ibirato 17 ndeba ikinyagwa ca shokora yaguze le même jour nama ngifukubitamo twari tunganye nimero ngo ndagize kazagira ati kini sawa nanje reka ntembere nama kandi cagiye kera nta modoka twategaga nama nikoza harya mu Kimisagara ndarenga Gikondo ndatambika ndakuka Kicukiro ndagaruka nka saa moya ikirato cabaye pwe ko ndagenda nireba gusa iyo bwanze guca haye ngo shika mukuru wanje arambwira ngo nkurahiye ukuri kw'Imana nutabona muzehe arakwishungaye ndamubwira tureke urebe sinema wewe cece kureba naje sinacambura ngo ngishire mu cyumba nama ngitereka hano kumurya acinjirireho ngo yinjire gute yamambwira ngo niko mwene Zuzana kandi iyo umuntu yagusuzuguye ntazavuga so ntazavuga nyoko yamambwira ngo mwene Zuzana ninde wakubwiye ngo unyambarire ikirato namamubwira ngo muzehe icara utuze icara namamubwira ngo turuzi bino birato ufite namangenda ndabizana byose ati hari abandi babisize nawe wobisika yararize namaga nambara cakindi gishasha ndasoka gaja mu gasiyata kwa data wacu arikimana iba urwo rubanza rwakijije famille ba data wacu nibo baje gukiza urubanza baramubwira ngo se wariko wimira kumwandikirato ntiyakubwiye ngo asonesha uranga ati ajane azana tore nikindi Imana buriya mubabwishe ariko Imana abagabo babiri baraje ngo bagiye baganira Yesu ngo akajitokeza ngo agaze hagati ya ngo imitima iraki arababwira ngo nimwe nkabambwira amakuru ati se wa mugabo uri umushitsi muri iki gihugu wewe umeze gute atoyaye ni mumbwira amakuru mureke kumbaza ko ndi umushitsi ati Yesu wagaburiye abantu 5,000 ku musozi tuwamwumvishije ataho kandi ntiyari ko yikiriza aho ati Yesu yaraza nta makuru umvisha ataho ejo bundi ntibaje baramufata abagabo b'abayuda barabaza baramubamba igorigotanya ibisambo 2 aho gusa uko baba bagenda bavuga ngo bakagenda imitima ngo ikagenda isha mureke mbabwire ukuri kw'Imana igituma umugabo agenda mu muhanda hekenyame nuko atarahura na Yesu ariko iyo umuntu yahuye na Yesu azagenda seka abe niyo wogira impingikane nk'izizanje hari icyo zitwaye muriko muranda zibona Yesu ari muri nje tampingikane mwobona tashi kuko dufite Yesu haleluya duazimana icyubahiro haleluya reka mbabwira we abagabo babiri ngo bageze ati uburisho dutambike gato ngo baratambika bijira mu nzu ariko ngo kandi iyo umuntu yanezerewe twese turabayumbe burabizi uzubura nkishukora bakaza baburisho bakora ngo amanyagura umutsima arawushimira ngo amararatowe ati sinakubwiye ati ntuzi cagiye yashitse ku imitima yakeye ngo uyu Yesu w'i Nazareti Yes yaneshaje urupfu na kuzimu azagaruka kutujana azanesha Satani izi ntambara turimo Imana izozihagarika kandi Imana izozihagarika tuzanesha urupfu tunesha Satani ngo tuzamubwira ngo se urubori rwawe rurihe Pawulo abwira Timoteyo aramubwira ngo jewe maze kumera kibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanje kirasoye aramubwira ngo narwanye intambara nziza narizi zo kwizera ngo igisigaye mbikamba cy'ubugi ngo icy'umucamanza azapfa kuri wa munsi aravuga ngo sije nyine n'abarya bose ba Abeli ba Aburahamu bakabuye bagafirita
twike